Ngibingelele babukeli. Ngikhuluma no Dr. Mkhize la. Lo utholakala kwaMashu. Ngithi la babukeli ngithatha isikhathi ngathi awuthi nginike isikhathi ngikhulume nani. Mina ngithi mengibona izinto eziningi esigodlweni ngithathe ngishare nani. Ngoba nami ngifuna ukuthi ngithi ngiphakame nani. So la into esengihluphe kakhulu indaba yamathuna. Ngithi mina kwabantu ake nizame ukuthi ninakekela amathuna asemakhaya makini, especially ithuna loma wakho lababa wakho lomkhulu. Because asengibhekene nabantu abaningi la uthola ukuthi umuntu ufike esigodlweni ngithi ngiyamhlola ngithola ukuthi kugangwe kakhulu ngamathuna asemakubo. So amathuna ayinkinga ke ngoba meganga ngethuna soyiganga ngeinsila zonke zabantu basekhaya. Suye kuyinsila zabantu futhi basedlozini lakini. So meganga ethuneni suye kuyovalwa idlozi, kuyovalwa inhlanhla zasekhaya. And ithuna futhi egcineni liyaphendulwa la muntu lo sukelele lapha phansi ephenduke besilwane ebuye kambe kuwena nje futhi kube uye ozovala izinhlanhla zakho or ezovala izinto zakhe ekhaya. So ngithi mina angizama ukuthi abantu benakekela amathuna or behambe bobheka kahle indaba yasemathuneni noma ukuthi khona into ongayiboni kahle ekhaya emsamo awuzama ukuthi uhambe uyobheka ngoba manje into esiyenziwa abantu abaningi sebeyahamba beyoganga emathuneni ngoba bayazi ukuthi ithuna yile elukhiye omkhulu ekhaya yibo ubuthakathi obukhulu ukuthi mubenzile kuvaleke zonke izinto ezithule ekhaya uthola ukuthi abantu ekhaya bawuthola umsebenzi bebezama ukuvula amabhizinisi ingane ayifunde ekhaya yonke into yabo nje ishona phansi yonke into yabo icekeleka phansi. So lapho isikhathi esiningi suke kugangwe kakhulu ngamathuna. So ngizama ukuthi ngixwayisa abantu ngendaba yasemathuneni manje. So mina la ngihambe ngayinika isikhathi ngathi omkhulu ngaphahla ngacela komkhulu ukuthi abangitshele ukuthi kuyini into engasiza abantu asebegangelwe kakhulu ngamathuna. Most of abantu abaningi bagangelwe ngamathuna. So ngalithola ke ukuhamba la khona ukuthi amathuna ngizowalapha kanjani abantu abagangelwe kakhulu amathuna abavalelwe amadlozi emathuneni. So megangwe emathuneni isikhathi esiningi kusuke kuyothwetshulwa amadlozi akini. Zama ukuthi uyinakekele le nto. Kwesinye isikhathi ukuthi mina ngoba ngwamkhize umuntu ehambe yongigangela kwithuna la ngaphandle uthatha akagange ithuna lasekhaya ungigangela but ngethuna la ngaphandle esebenzisa isihlabathi zamathuna lapho. So lapho lo muntu usuke eshaka kakhulukazi futhi umsamo wakho usuke evusa labantu abafile lapha ebabuyisa bebe yipoke phezulu kwakho besebenze kambi or uthothi uphupha udlu uyadla lapho usukudla isihlabathi zamathuna lezi usuke egangwa ngazo ekhaya. So ngixwayisa abantu ngendaba yamathuna zama ukuthi abantu behambe beyobheka kahle izinto zabo beseshe kahle indaba yamathuna kubo ukuze sizokwazi ukuthi abantu sibalungisele indaba yasemathuneni. So that's why nginika isikhathi ngathi ukuthi ngihlale phansi ngikhulume ngendaba yamathuna ukuze ngizokwazi ukuthi ngisize abantu asebehanjiwe bawusetshenzwe emathuneni banjwe bawuvalwa emathuneni kwavuswa laba abantu basemakubo baba nolaka ukuthi bambe uvala izinto zini. Ngitholile ke into yakhona ngithi umuntu mina ngihlale phansi bengibhekane nenkinga eziningi ngicela kwabo mkhulu sibe ngitshengisa amakhambe ukuthi lezi zinto ezikanje ezizona ezivala kakhulu abantu emhlabeni ezivala umhlaba wonke kakhulu azizamathunga nezilwane. Ngiyakwazi ukuthi mina leyo nto leyo nginike isikhathi ukuthi ngiyithole ukuthi ngisize abantu bekwazi ukuthi bephume kule nto. Baningi abantu asebefikile la sengibasizile abantu kakhulu and ngiyajabula kakhulu abantu bebebuya bezobonga kumina ngezinto esengibenzele zona esengibasize zona. Mina into yami lengihleze ngisho ukuthi umuntu nomuntu engimlaphayo la esigodlweni sami ngihlale ngenza sure ukuthi lo muntu loyo ngiyamvikela and then ngenze sure lo muntu ukuthi akahlupheki. Mina neclient lami engilaphayo lonke liya driver imoto uma uthi awayidrive imoto zama ukuthi ukhuphule unyusa amasokisi ngoba mina ngiyasebenza. Ngiyabonga kakhulu kulabo asebebongile kakhulu kumina. Ngikhuluma nodokotela la uMkhize otholakala kwaMashu kwa F eyitolo ikhona la ngitholakala khona noma enkanyisweni ehall la ngitholakala khona. Izinamba engitholakala kuzona uma ufuna ukufika uzohlola usetshenzwe la ekhaya 0611 53 1173 enye yesibili 084 275 3359. So uzofona ufona kumina ucela directions amaphupho angiwachaze efonini. Kunezinye izinto futhi efonini engayichazi into isuke ifonela kumina ukuthi ucela direction noma WhatsApp ucela nje ubuze direction eza kumina ufike esigodlweni uzohlola. Siyabonga kakhulu. It's the Blaqlife TV.